I evo nas sa ove neobične stanice ispred Zagrebačkog glavnog kolodvora, ispod spomenika kralju Tomislavu, ne možete nas promašiti, i naš autobus je bogatiji za jednog gosta. Stanko, Anu još uvijek čekamo. Ovdje je s nama Rene Bakalović, čovjek kojeg često zovemo gastronomad, gastrokritičar, gastronom, voli dakle pisati o hrani, uživati u hrani, uživati u dobrom vinu. Da, malo se nismo čuli, to je ta čar, rekao bi, rada na terenu. Sa mnom je, kao što si sam rekao, Rene. Ane još uvijek nema, jer Ana inače Rene često kasni ovako. Ne, ali toliko radi, toliko je s jedne strane super temeljita da ona ne može ostaviti bilo šta da započne, da ne dovrši do kraja i onda zna odjednom biti pod navodnicima nesolidna, jer ovo mora perfektno završiti, onda se dogodi kako ju braniš, kako ju braniš. Dobro, u svakom slučaju ugodno društvo za razgovor. Rene Bakalović, čovjek čiji je cijeli život na neki način ili s jedne strane stola ili s druge strane stola vezan za hranu i piće. I malo čas smo zapravo krenuli s jednim vrlo interesantnim razgovorom. Rene, ti si dugi niz godina u Zagrebu, jer postoji specifična zagrebačka kuhinja. Pa postoji, ali nažalost samo u nekom povijesnom diskursu, što mi je jako žao. I ovo što smo malo prije pričali, dogodila se jedna stvar koju skoro neprimjetno poistovjetili smo krasnu zagorsku kuhinju, dakle jednu ruralnu, rustikalnu, sa građanskom zagrebačkom. Imali smo dakle jedno bogatstvo, dvije prekrasne kuhinje, sad su one postale istovjetne jedne, šteta. Što Zagrebčani vole jest? Zagrebčani vole jest, dakle, naravno ono što je iz ovog neposrednog nasljeđa našeg tu, a onda smo naravno mi predstavnici ukupne hrvatske kuhinje, što vidimo na Dolcu, sve Dolac nije zagrebačka tržnica, Dolac je hrvatska tržnica, naravno i zagrebačka, i to je ono prekrasno, recimo kao u Madridu, ne? Madrid ima svoju lokalnu kuhinju, sva ima i opće španjolsku, ono sve podružnice male, tako je to i Zagreb i to je. Dakle, možda je Dalmatincima malo tužno, ali mi često imamo bolju ribu na ribarnici nego što imamo u Splitu, a boga mi i neke bolje kuhare Dalmatince nego što imamo u Splitu, Zadru, u Šibeniku. Neka ostane tako, ja nemam nešto protiv toga. Uskoro ćemo porazgovarati o jednoj temi koja je uvijek interesantna i nekako mi se čini da se samo dotakne okvirno i površno koje vino paše uz koje jelo, ali prije toga jedno vrlo kratko pitanje. Zamisli da si u svojoj kuhinji, da otvoriš frižider, bez čega tvoj frižider ne može. Što mora biti unutra? Bez čega ne bi vjerovao sad, bio je čak dugo i vidio sam koliko mi fali svinjska mast. Ozbiljno? Da, znači skoro potpuno sam nekako prešao na maslinovo ulje koje naravno i dalje obožavam. I onda odjednom prijatelj tu iz Turopolja mi je poklonio krasnu staklenku teglicu, jednu mast i stavim jednu, drugu, treću stvar i supruga, ja kuham doma naravno. Ja mislim da smo blizu kilu masti u 10-ak dana. Taman sam dakle razmislio da je možda problem u tome što Ane nema zato što ne može pronaći bus, ali evo maločas sam se gospodin Mirko Novosan navratio, koji je bio gost prije 2 tjedna kod nas u Maksimiru, da nas malo obiđe i pozdravi, a i dalje smo u društvu, kao što je Stanko rekao, Renea Bakalovića. Pričamo o bakanalijama, pričamo o finim stvarima, pričamo o hrani i piću koje njeguju nepce i jezik. I spomenuli smo maločas tu jednu priču o stvarima koje međusobno pašu. Dakle, koji dio hrane paše koja hrana paše sa kojim vinom, ali prije toga samo da završimo ukratko ono moje pitanje, što je bolje na maslinovom ulju, a što je bolje na svinjskoj masti? Jako mi je tu teško, tu sam razapet sve, recimo sad sam opsjednut opet tim malom svinjske masti, bile mi prekrasna piletina na svinjskoj masti, biftek mi je, a onda se opet sjetim kad sam to isto radio na krasnom maslinovom ulju. Užasno sam neodlučan, nedosljedan, teško mi je reći. Kad mi vele šta više voliš, ja velim da volim, ne znam, sve ovisi od trenutka. Onda parne datume i neparne datume. Da, otprilike tako, da. Kompjuter se javlja, baterija mu odlazi. Ajmo probati proći na kratko kroz neke osnovne namirnice. Recimo, piletina. Znam da postoje standardi i da se kaže, recimo, dobro je poznato, a možda je krivo da sir ide u crno vino, doći ćemo do toga, ali ajmo, radi se piletina, prži se piletina, poha se piletina, kako vino?
Pa evo sad recimo da tu ne idemo daleko, dakle u načelu bi se tu držao pravila ovih nekih općih, pa da velimo za ono lakše meso, osobito ako je bijelo meso, ako su prsa od piletine, bijelo vino, manje više čak i lakše. Ali imamo tu, ne treba možda dosljedno učiti od sorte do sorte, od vrste mesa, ribe, svega pojedino. Vrlo je zanimljivo da li vi u tom, zgodan je taj izraz matching, engleski ili američki, ne znam, o tom sparivanju, da velimo vina i hrane. Jedan je princip da tražite nešto što se nadopunjava. Onda nešto što kontrastira, to su dva različita principa, i nešto što se preklapa. To me nedavno naučio moj prijatelj Aleksandar Noršić, mislio sam da puno znam o toj ideji slaganja someljejskom, tom problemu jelovnika i vinske karte. A još bih htio nadodati jednu bitnu stvar. Ispočetka sam, još u pubertetskim rock'n'roll vremenima, volio kršiti sva pravila, slušati sam. Onda sam vidio jedan drugi princip da je zgodno ipak proučiti pravila i kad ih kršiš da znaš zašto ih kršiš, a da ih ipak imaš u glavi. Ali velim, ovo su tri, razmišljajte o tome, da li želite, recimo, vrlo osjetljiv problem čokolade i vina. Jako je teško, jer i onda tu imate jednu zgodnu da se preklapaju, pa tražite neka desertna vina i čokolade. I onda se vrlo često izgubi ili čokolada ili još češće vino. A puno je u ovom slučaju lakše kontrasta i možda ću vas iznenaditi. Jaka čokolada crna i jak dalmatinski plavac. Dakle, ne nešto što se slaže, nego nešto što je kontrastirano, kontrapunkt. Osjetite jako jedno, osjetite jako drugo. Da, skroz zanimljiv princip zapravo o kojem vjerojatno malo ljudi razmišlja. Malo čas smo spomenuli taj kliše sira i crnog vina koji ne mora biti točan. Da, evo, baš sad zgodno da ste spomenuli, imamo taj novo otvoreni cheese bar kod Dolca i baš slažemo tu priču vina. Dakle, ideja je da imamo tamo da, osobito strani turisti, da na brzinu probaju, ili ne na brzinu, već da uživaju u hrvatskim vinima i hrvatskim sirevima, i onda se vidjelo to bogatstvo. Dakle, ni slučajno samo crna vina, sva moguća, lagana bijela, kako se to kaže, kompleksna bijela sa punim tijelom, desertna bijela, rozeji, lagana crna, puna crna, prošec, sve mogu naći svoje. Kao što imamo i sve sireve, od najlakšeg sira i vrhnja do, ne znam, jeste imali kad sreću, ja samo jednom u životu probat 18 mjeseci stari paški sir. Baš 18 mjeseci ne znam, možda jesam, ali nisam bio svjestan toga. Mislio sam da znam šta je paški sir, onda sam tu neka ne previše lijepa smečkasta boja, skoro bi rekao ružno neugledna, a okus nešto 10 odjedno. Nešto, neki mali kristalići koji se tope u ustima, i onda opet tu, da li naći neko vino koje će se, naleći lijepo, da ne velim taj izraz protiv kojeg sam u pauzi, kojeg kao ne volim. Evo, skoro sam ga sam izrazio. Dakle, ili nešto potpuno kontrastno. A tu su možda ipak tu onda dva jaka. Rene bi trebao biti televizijski čovjek i trebate vidjeti sa kojom strasti njegovo lice radi grimase kada priča o finoj hrani i o finom vinu. Vratimo se i zaključimo cijelu ovu priču, naravno uz pozdrave Ani, kad ju vidimo, sa nama ovdje Zagrebčanima u centru. Čini mi se da se otvaraju ponovno neki interesantni restorani, da se Zagrebčani, bez obzira na krizu, ipak vraćaju finoj papici i gastronomiji. Apsolutno, i s obzirom na krizu, meni je to, a čak ne samo vis-a-vis krize, drago mi je da se sad nisu toliko mada i dalje cijenim ti luksuzni, u dobrom smislu pretenciozni restorani, ali se jedno veliko ime sad ponovno, pojam, ne ime, gostiona. Vraća se ideja gostione, Tip Top Blato, recimo. Sad najfrekventniji trenutno restoran, i što je prekrasno, dakle, nije samo za advokate, liječnike ili samo za kumice, svi stratusi društva se tamo prožimaju i svima je ugodno. Jede se dobro i jeftino. Rene, puno hvala na gostovanju, navratite nam još koji put kada vidite autobus, bit će u puno kvartova, i još jedan veliki pozdrav Ani. Super, hvala vama i dolazim brzo.